Beswanat Karbi Live CEO Chandra Singh Rongpi amethanga channel along news anchor aphan cholang remden. Silveta along bus theng perong along ketong ajo bang crazy arengiso. Inut arleng ke sarapan pang tek atum apran armute kangden. Kaching hon karbi solang dora doana pan sa jameni lisa mijuli bepia hen pen kardomang pachiriklo kardom. Pinya birta ang ton pen chethana mixena. Karbia khelong isi ka heji memen nai laki kursenem. Napuson kursenem jong si dokoklo pulote karbia khei mate karbia hamphang long amatsi do thak do nongli. Lason si Beswanat district pen kapaklang pon Beswanat Karbi Live CEO Chandra Singh Rongpi amethang news channel along news ke thandun vek lata amethang akur hijana bang phia phan cholang remden. Lahenlo Chandra Singh Rongpi inut Beswanat Karbi Live portal news channel CEO mate ahem phulo. Bonta alang li kachoklem alam nang litum arjulong lo pulote alang li phan pen a news channel anta langduning tung te deta hai. Tangte Chandra Singh Rongpi kopilo kachoklem arjui kha Karbi long live kelang raratu. Ahok Chandra Singh Rongpi mate Beswanat Karbi Live ahemphu inut munit ang thin ka vedet penajok mithang asuang jiraphan anta chichini nesi cholang rem tetlo. Ahok Rongpi sangho methang Beswanat Karbi Live along news kithan anparta methanga kurvekanim supi artaning crazer ke papan kedam tang chitini phai troxiarni birta kethan popura peri ka chesle bamahut Beswanat Karbi Live ahemphu Chandra Singh Rongpi bang cholang rembo idetlo. September incident alam lo Jasamet Chandra Singh Rongpi inut Karbi Beswanat labangso live channel portal channel along alang li CEO lo alang li labangso news reader aphan lason alang li tumphan nim supi tumphan chuphapo news reader aphan awar sai pipon po pula poson chuhangsi inut anim supi phan chuhang lo alang li arta ta 19 wala sitame kupuson penone alam ki nonang klang rok lo la sinil tuma hopet alam karbing long live fan pachini ji apa sinil tumta da kadima klong anang humri nang ko lo labangso ke sabangke Chandra Singh Rongpi bangke alang li CEO lo Beswanat labangso portal news channel alang li sikang kuceng lo alang li long chong dadun inut anim sopi litum kaching litum da Karbi pi inut lo Charlie non se kethe arta lang non se giju arta non se college ke dun kaddo be anso se pilthe ke chiniji phansi alang li te ka bor ipon sona Nili news ke thanji pu pe ka chesle hut thang na kapachini ave pin pen hemarlo nanglu choksi men nili wam nang ot het mat nili phan la son dat lo pusi rang ke thengnu na che thandu bong hot siang galang comment to ma ni chichini de he la son aba son asira pipe thang tang pe ti mane arlo bang loi ma ko son ma thang tang pipe nang son nang hang hiti ke bang ma sia lang a pipe ja semet bang si la son ne bam na od ma thero te ali hong ni pen ini thang la son kini tek thesi la son kini chi free phansi ke ari ke char niri char ari hedi free ro te char tengi phansi inke lang apula je chok long nang chibisi la son ki sai na kuri phan ki san kuri loti ke cholo la solo ma ama se alama ge la son se do ko le i la son ene ke la ke ene court na tungi jikli clear on lang bo kalang lo ni ga pok lo alai rong pi ni le han se pi ke bangso phi nili tum police along an pale damsi lam hoi satami pilo bonta hithi roi pleng dara pita police atum ingnang ponone ingnang pon pelone thangna ra birta long pon pe pusi kisung ke phove ka usu pi pen ningje pon ni le tum la court download ti bala sarli thana ta download sitami izhar hai la son statement na en masi non achi mane ek hafta phire ta thang khobor ta be nebni thang khobor ta be alang hem ta be mat ka igji pe mat thek ta long le chi ne alang la tam gronita bangso putha kisung ke pho usu pi hema sora tumpen ahok perakang sai ke longja phan chingwai ponlo bonta munirang thin ka ve Chandra Singh Rongpi ahema sora bang ke chok che kacheku birji kalisi nili phana ke theng nang ke chok pen danglok nang ki turna ke sabdu la so jok nili se chelang dam nang koklo pusi kisung ke phove ka usu pi asar pi abang ningduk mekri meklang pen phera ke thengnu ningje pon long ke bali sang bang
ini janji orang aja ben tak usuk katiri kaciru lok kan kini kita ini Jepang kan tak usuk pam kiasi kaciru lok lah ni susuk susuk kacir tapi saya kaciru tik lah itu mesti kicuk aku sorry nem nak ni tiba aku tu nem tu tik lah nang theng la tu ma hem so la chondro rong pi hem so la pai tum sinang theng ni tinggal ni ba nak tu kami sama rasa orang tinggal ni tum ci alam ci pulang pulo nang pek pro ni riban kita ma nak tum tu joy nang theng ra la ke inda ta silan bi lo ke inda ala parlo si bi ta nang pilo bi kor pata ni ci Halapu bangso buta Arjulong si ahok pedalam thekilong ja phanpura pini Karbiang Long pen Karbiang Long Women Justice Forum Biswanath District Karbila Meramai All Assam Karbi Students Association Pendanglok KSA tum kisung ke phove ka hem tuna long am kahumri padoda Ladakh Sonitpur hanse rong sido hanse ahem sidolo labangso lamki ke phove ahem sidolo lapen Ladakh anso se labangso ang ton ben ke chiniji alama puthak Justice Forum Women Wing Satum Pensi Cepati People si Ladakh an dipurong su pipen alang litum banglo Bangso hud KAWJFMIP Violet BP pen kaninje ponatengke Biswanath Karbi Life Hempu Chandra Singh Rompia son Aswangjir Chichini ne Akur Chichini ne bang phophan abangke na hokle dosetame nep ingnangsi arona tengpen insai ponangji lapen methanga kurisi pen meglang no langno kachoklema bang phophan abangke Karbi Long ria long pen tap lung ponangji pusi ningje pon Rason ke hino dak abang phophan ke alang abhan lang ding nang ne aho kang sai pivek nang ji ase Karbiang Long ato kan ole do non Assam ole do non India ole do non India pa le do non tame lang phan nepsi hem kang sam beng sia rona teng pen insai veksi a hem ki du ke sung ki phodat a hem sor phan aho kang sai pinangi pusini tum hin pen ke demand pon lo la pen la som ke ka chuklem chokche meglang no lo nang no ka chuklem da abang phophan ka me song long pen tame in thanang ji ada ke kurisi hanse pen rong pi pote la ke kurisi la ke Karbiaron ma de Karbi rong hang rong bong pen tum bisar pam lo pote la bangke la ke kursunem pusi puji kursunem pote la ke kurisi la ke tang binong itum Karbialong ripen tame lang phan ke flung pon ngi ron si do la ke customary lo long tame la ke dolo la si kurisi ke la ke meklang no choklem la pen kachelang rem hala bangke la ke Karbiang Long rat pen ma de Karbia society pan tame lang phan ke flung pon ngi News Report Bikram Teron Karbiang Long Live Piniani kang sampor phai ke thom rachiti malom diphu pen nogaw anar kapang nobom ihu ma basir bhetalong men theng pierong along ke tongdam derajok osu thi pen bangkhre isitum areng sonanglo Bokalia Police Station angkang silbheta along Piniani kang sampor phai ke thom rachiti malom diphu pen nogaw anar ke dambom ihum AS21C 2366 Ultra Bus men towarari ke do ironga theng pialong ke tongdam derajok basarlo ke do bangkhre isitum areng hu sonanglo Areng gisotum ke Sika Tisopi, Andika Coach, Mensing Hanse, Ramsing Ingti, Bida Hanse, Rasinja Kramsapi, Maina Ingtipi, Serlota Hansepi, Rupali Coach, Diganta Saikia Lapen, Ninka Nisira Chitim Arta, Sweetie Teron Pietum Henlo. Halapu Bokalia Police atum Biruta ke long pen Adimak longan pali dunsi areng gisotum apan tong sekot pen Bokalia sekelanga hema long ponlo setame la songbong Rupali Coach bang areng hu kiso ahir kang tang cherajok Diphu Medical College along si sekelanga phan pontulo Baskebe kabang kachelang pammi medara joksi la so akisung donang koklo pusi bas kachatabatum akoy pipon News Desk Report Karbiang Long Live Kedam tang prene phai krener kebaning ve por phai sir keba por malom diphu mile pho along rongbang timong rong amekar lunsing bepu inut arta ningkan troxi kebra pho arleng ke saraphan pangthek thek thetum apran armote kangden Karbiang Long arlo kai ke ta ka phere me mea sailang no ke claim ke damatum ke dopi ka jok ke do ke thak la pendam pri dam pro anta ka phere me mea son dokoklo Munit poaching honsero yang thek avi pinlo Munit inura phan apran ke endet ke nonakaya hut ke lam so son si pin chong ponderlo la sontak taxi diphu pen manja ka chelenga dak mile pho along ke damtang preni phai krener cap ani ajo por phasir cap malom rongbang timunga rong amekar lunse be arta ninkan troxi ke pra pho arling ke saraphan pang thek thetum apran armute kangdetlo
Pini nili tuma pherangke birta ke enda mahut apran ke dam joya sarbura sopo sonaram bena ke thando na tengke bangke thom pang thek thek thetum aphu pe ke ik nang chipung hetsi to war nang jadun thapu nili tum hema sarbura phan hempen hangpon bor idetsi pondetlo laso jo sarbura bang hem nang chelele dera jok puthora dab rong isi thur pak pen kiri dona hutsi to wara long kithi tangar pum thek dam long lo सुबह आज जो 9:30 बजे लम लो पांग थे तुम हेम अनवांग मा तो सरबरा खान जहां माने आसा बरा बांग से थागु नु नि के निमेक ता चिचार चे निनु ता इंथों हो को सन मानाली तुमहान अंगे थनविन माने ला तुमहान ला ससा बरा फाना थन था बुसी थुबो नंग थन था पिया बन अमा निनि से गाब जिन लं निलि फादा निनि से था अमानी ला 9:30 पोरे रंगा मिक जांग जाय 2 किलोमीटर amange nili ta me jang bu pule amani ni ba la so se arju no la la sabura ke ka ti tha ge ni ge ni no ta hong yong ni ta anti charu e ko san sina hong to nang tengan te ma la ni ba ka dilong te man ni khana hang fiel he oki ho hong dun tha pu ba ma tong sin ni pu ga ne ke ti cha ta ne da hong ni tha da amange la so ge tu no ni hong ti dun ten ke la tung ya bi lu da elu da pen ana di tu lu 100 meter distance am dele hem bari arlo mat hem bari ki parlo amane ta ana ju kumar lo ele amat ho ibengan dun lo amat ci chadun ci amat oi ko sarbura ni pohai sabra sama mat ko sabra nalo dem ke amat sabra bang te an lo helmet in kola bang thom amun tin kita amang sabra bang la tos ta ci pon mit tos ci pon mobile la ci pon amal pu ci bang no ka ma pu tors nang plantik kang ma dak an thonun raya long su na ma itari ma aju dulu lah hong tu ma ho bengan thum pin pula jala man ka la tum pon pom jin to ho be amani ba ma thalo la tum ho rong ki juji do i hen to war hu pui hina rong ki kita to war se dai bon pele amala tum mang ki sidha sidam re la mani bang aku hang tholo ko sarbura chomati ana juge bangu aju ke dam re ni lu pele ama inut bang ke nang si tewar phama i ina anang nang chiru je mat ibeng anwa hilo amani ta thengong sumna nang chipung pri ama het ni samuni gele bon mo ma adun chu pedul ni mungi dia ta dik dadu ko gel ni ba sarbura ili ke juwan mate chuma sama chiru hayal pilo go ma pilo mani ni them sarbura hoda man tu noi dun de ana ju gela si non ke ana por ko por le ko nama pusi ching thum don po ho dan ve hi ho che ga hola to war ki jurula cek la pini cek ka phang adu an be nang thon duin salen oi ko puna ke cha aman da sabra ko chu am bang ke thom mun de lasila pusong na sairang no ka choklem ma bang lingta ningang thin ka with hectic atumlo lasika choklem ve ka tuma phan so dak pen inside vek nang ji pusi aron ke lang atuma phan asupo abang ka chuning ri pa dopon news report long sodarinti karbiang long live Daythor mini stadium longka pa dopon bom Dwarbaguru MSC Cup kiram tang preni phai trainer cap arni angdung kiti ka pathwa hut Balipathar Sports Association atumsi ki hayanong e dengponlo Daythor Langklang Wong Sports Association mate DLSA atum patir piponsi Daythor mini stadium longka pa dopon bom Dwarbaguru MSC Cup football kachepate kidam tang preni phai trainer cap arni angdung kiti pathuponlo Bangso angdong kiti kapathua longka che pholake Balipathar Sports Association pen Vomulangso Sports Association atumang bongsi che phoponlo kapathua hut Balipathar Sports Association atum kangtang chet la pen kapathu ke thek soya jok Vomulangso Sports Association aphan goal pho pilo la pen Vomulangso atum goal isi ansi chitu dunun chodlo la soya jok Balipathar Sports Association atum si ki haya no e dengponlo Bangso angdung kiti kapathua hut MSc Richard Tokbi KAC Sports and Youth Welfare Chairman Penpega H Rengma Pendanglo Penangan man pengi dotum chetong dunsi ki hai kerema tuma phan nong e pajudunlo Halapu MSc Richard Tokbi pherang ke tuma thing no kaning je tengke kapathu la pen lo ke charle anat ke wangji langar ni anso se cherap cheto dun bomji athe kapathu anat penta penangan atumke boreng warsai longdunlo la se kapathu anat anso se chi hung dunang lang pusi ning jepon lo kapolhi ating si football tami non bangke kapolhi tu nating jong si mesan lo pode coaching school ama si non ke dotang lo football ta
non ke bahira jong si long putang te mission player klang lo bonte itung ke porhi pen sakuri ke long itung thek pon long lo na pen penangan India long stami gold medalist ke long nun tung ke no ke sakuri direct DSP ESP ki PC sakuri ki pen cheng lok si do pon lo si itung ma fan football na thek pon long lo jewel be ke la ke Assam football mate India long national team long tami captain lo ani sige karbi abang pulo alang li son si tung ta charlie pon theklong nang po giving us the facilities and opportunities for the youth of Karbi Anglong by providing special packages to all the 26 constituencies under Karbi Anglong Autonomous Council, 10 crore each. And Dator is one of the Dator Stadium is one of the best till now. So we are so glad that our local embassy has done a great job in uplifting the sports culture, which is the vision of our CM sir. Thank you so much for this time. Thank you. Dola marapen RC Sonrong Parlapen Chuki Holapen Sanjit Gro Karbi Anglong Live. Pini Prime Pama Birta Gela Ponsi Kang Toniglo.